Moncho muligereria bono ndochona Amayia Chinsa Isato chia bono botokenga kende nainde kukwalgania semesa ya mangana ya inyara litukeriga lia Jumatano waigore litukole 19 ichijire tariki 19 omotenyo motangane omwaka w'ekiri bubere na merongebere nebere na mangeto kwalganira kurwa semambia yarenge ntambe kweka Chinsa ichigabono chia bono margoba inyarabuna ni gobono omonchereria omonejimi wanjigi maega joko bwato hanyaraga ko bwato kwali tukolia lero nabaigo haborokia kurwase University ya Kisii nigo bagendete kolira na kugani University yenyare koigwe birro byabo ekerobare ase omugiro litukolyabo lya kabere ayuamo na yenda mango moncho muligereria na kwalingana nyare ko gosansamuranira ase libona gokomanye buna bali kibaitwaro go twaliganeria kurwa chingongo chionsi ime na isiko yorongorwa gusitoswa isaranso ike elinyara gokomanya senchira yobwagaletera nenkoro kwa Vincent Onyancha. Na kurwase county ya Kisii no tokonya sansamuranira soko ya Chakabuna ni gobono mugavana we county ya Kisii anyara komerana n'abamanyi bali babwate birengo na kyomo cyo bwantoki na kurwekerenge kemogochi ase kende omuriki to mangana ya Brian Sagini sena ni gaikera asomo jego yokolekana imiyomo cyo bosongo na gotwaliganira roboti rokubwatia Korengana na ababwatani abange bunabogokya nigo omochobo songo ase county ya Kisii ogenderete gokina na goikera ebirengo byoko bagati yemechemene na iga Kenya ase omoyega warigani wana gokoreka ase amagacha manene ye county ya Kisii nigo abateneneri bomochoyega bakobwaterana na ababwatani bande abange baimerana no mugavana James Ongwae iligo kwanera bene engana yogokinya ebirengo be municipality ya Bosongo wetera omoroberi omanyekante muna Integrated Strategic Urban Development Plan ISUDP. That the last time that Kisii, it was Kisii town then, that the last time they had a strategic plan, urban development plan, was 50 years ago. Boards within the country, there are 62 municipalities, and the Kisii is always being used to showcase the work. And I want to put it to record that this is actually this success is there because of the personal support of His Excellency. I just want to assure the people of Kisii that what we've done is selected a top-notch team to come and do the work. Korengana no muteneneri bw'ababwatani ba ISUDP gati ya yali bagocha koligereria iligo kinya Bosongo namone chipara kubeka emerobori yogo kyani okorobekana gw'echipigipigi koligereria aye bintu bitwetana inegose environment nabwo kobwatania ewizara yendemero ase county ya Kisii ilyokonyora libaga lyogo kinya omochio Bosongo. The reason why we call it Integrated Strategic Urban Development Plan is because it is a plan that encompasses all sector plans. We have the transport plan. You complain a lot about the traffic jam here. There will be a traffic or transport master plan. There will be land use master plan, environmental plan, and all the plans in different sectors. Ongwae nigo boigaya togia serikali ya soko genderera gokinya ebirengo byobochenu chipara gati yebintu binde ebinge oboigo asate banigo goikera bono mocho Bosongo obwata abantu gwetanya chiri buchiminye naigo oisanire koba omocho monene abande mbale bale gotene na bale goteba ngi cancer center ngateyo ndete ko batebya. I want to tell you now, we also advertised for the cancer center. Those who want to put up the cancer center have already applied. I think we should hit the ground anytime before April or May. Mocho Bosongo nigore ase birundo byochiko bagati yemechemene na gaiga asense ya Kenya magega yomocho monene we county ya Nairobi go somocho Nairobi omocho Mombasa omocho Kisumu na bego omocho Nakuru. Reporter geta sengi Ndizi TV kuru gaiga asama gache county ya Kisii iretari ya Brian Sagini Isena Kotigarase county ya Kisii umugavana we county ya Kisii umusike James Service umaribongwa niko bona nyarega koboli wakone kinankobe kalemero beliyo eliko nyarago kole hubi era aso mochio Bosongo mulikito mangana ya merde mumanye na robochi rwa senchira yobwikirano.
Kutogochia goswa obochori bori bosio bono nigo abarai ao besokire na kuboria omugavana we county ya Kisii James Ongwae uyo orange gukora entunde yae kubarosere chipara nabo igo kubakonya kurusia egubi ase chitauni chiabo gokwana ase omoyega wariganirie no mugavana Ongwae nigo omo MCA Onyakoe bairari bagaria bene na kumusaba kubakonya kurusia egubi nabo igo kubakorera chipara chamagega gose Backstreet Roads. Mheshimiwa Gavana, Mina kuomba Mheshimiwa Gavana, kwa maana hiyo ndio sura ya Kisii mahali imeanzia. Uangalie vizuri sana, usiache suneka vile ulipata tena uache kae vile ilikuwa. Kwa maana hao watu wenye wanatengeneza hiyo parapara ya Isavania Kisii Road. Mheshimiwa Gavana, mimi nimejaribu kwenda kwa ofisi yao na watengeneza hizo parapara za nyuma. Wamepita tayari, wametengeneza hizo za mbele, ni kama wamepita hawatatengeneza. Kwa hivyo nakuomba tafadhali, please, kwa niaba ya Bonchari, watu wa Bonchari, enda wewe mwenyewe ukae na hao watu uwaambie watufungulie hizo parapara za nyuma suneka ionekane sura ya Kisii County. Appreciate. And also issues of garbage collection. I've had a mention of the same here. We need to have a very good plan going forward on matters garbage management within Kisii Town. Habari ya Nyakoya, Your Excellency. Kuna takataka iko pale. Leo watu wamekuja kwangu wakanitoa wakasema lazima uende ulete ile tractor mulisema na governor. Kwa hivyo ningekuomba utupatie tractor ndio izoe takataka pale ndio ile mji iende mpaka Musocha. Nonya nabo igo nigo Ongwae abayenekeirie gukora chiparechio. Especially let me start with Suneka. Suneka, I would want to see you because what I want to do is I want to go and see the managing director of Kenya National Highways Authority. And I will see him next week. I might call you, we go together to see him, because the agreement that we had under the arrangement that we had in Nyakoe with the African Development Bank is that once they reach a small town, they must do the back roads. Ginko lipotalia egetasen kia Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi. Na hekera yogendreta borokia bo University ya Kisii niko baraso mugiro hakero bagendrete litukulia kabere bono asabagane University yokonyara gotegerera ekerokia wana soko baengeria ya bogati yokini webiroga amo na yanda mange orobochuro senchura yobwekirano mapambano bado mapambano aborokia bo bakorawa na Ndima George oyoro mulikyo monene bwe Union Ase University yo nigo batebire buna baganyire ase nga kentambe University ya Kisii tararigereria na koigwa ebirero byabo nigo nonye nabo atebire buna okonyorwa kwenengo na bigo komento kwenengo ngati yemechanda aborokia University yo bagendrete goetira. Sadly to note before you is that these people do not have annual increment from the time they were employed, despite the fact that their pay slips read that they are entitled to that annual increment, which is about 4,000. When calculating it and looking at the numbers we have, the university owes them about 7 million for only one term. In terms of graduate, the university owes them about 40 million. Waigo Dr. Nyona, ojubaigoro moro kiase university yo, nere buna bande ni gate buna, mbali gochu wanchirana koirana asemeremo, waike university yaligereirie amagani yabo. It's only in Kisii University, where members of staff who are supposed to be getting promotion after 3 years, according to the Kisii University scheme of service, that members among the members here, they have served for over 8 years, no promotion. But interestingly, some members from some quarters who are clandestine, who are related to the members of management, they get promotion the way they want it. Aborokia bo University ya Kisii aseri tukulia kaberekero bagendrete no mugiro wemeremo gati yebinto kyandani ko bagendrete batebuna goika university yonyale ko bategerera elio mauchikoirana asensemo yemeremo eneri omosa no morokia ase university yo that we are here outside the workstation and we are protecting peacefully, and we are saying this as an information to the public and the management of the university and the council for that matter, that we are not seated proper as lecturers. We are giving a service to this country, and we are supposed to be remunerated
as our colleagues in other universities. Andima boigo niga mochirio boteneni bwa university yo asaba korie meremo batare gokinwe birogo asenga kentambe na gote abu nambaro babere bagokinwe birogo asenchira yo wanchereria. We have through our union demanded, requested, until we now have decided to down tools. And management should get this and get it clearly. We are not going back to class until our issues are addressed and addressed conclusively. Solidarity forever, for the union makes us strong. Oyo kabire omubunge okitoto masaba Timothy Bosire meye county ya Nyamira ni gobona nyara kuralia iganga yaye yogo chikoligie kerokyo bogavana se county ya Nyamira yubono ikirabone gago etani abarwanire 12 banyare bakomerera matekero kyobo gavana se county yo omulikito kura se county ya Nyamira Job Mahange norobochirwa senchira yobo ikirano. Salimia leo kwa salute gavana wote kwa hapa. Amatuka make atigaire gocha sobochorio banene bwo mwaka oyo mo asebali bararirie ganga yo kurwanire kergo kyo gavana ase county ya Nyamira Timothy Bosire nararie ganga yayo kurwanire kerogeke ase obochori obonene. Nikiwa gavana wa Nyamira mtafanya kila kitu nikisema ili mwananchi apate haki yake. Ase omusangerekano oariganigu ime ya viongozi kebirige county ya Nyamira Bosire na tebi abamenyi ba Nyamira igoro ya maroro ya magenderero abwate gocha sebale. When elected, I shall not let you down. I promise to ensure efficient and effective utilization of financial and human capital. In my government, I will populate it with the youths of this country and this county in particular, because they are educated, ready and able to deliver for themselves and for the county of Nyamira and this country in general. Abaraibe kiama kia ODM vakora une gavana ya Kisumu Anyang' Nyong'o, omubunge Osuna East Junet Mohamed, nomo senator Onarok Olekim Naledama, mbamwa kereko kubuno rayora chikore tamagenderero ase county ya Nyamira. Bwana Bosire, mimi nimekuja hapa leo kama rafiki ya Bosire. Na leo hii ile jambo ambaye imenifurahisha sana ni kumuona rafiki yangu anaitwa Timothy Bosire ambaye ni economist akisema amechoka na ile umaskini ambaye imejaa hapa. Bosire alikuwa mtu ya imara sana. Na kitu moja nimeona kwa hiyo miaka 5. Kama kuna kitu ambaye Bosire hapendi ilikuwa corruption. Abamenyi ba Nyamira mbate bamba bwatogo semeria buna Bosire nere orachikoleta amagenderero. Timothy Bosire nere candidate yeito bune second governor Nyamira county. Round hii tutatoka dalili hapa. Kama tutaki pusi na serikali ya Nyamira tasimama. Round hii tutatoka dalili hapa. Kama tutaki pusi na serikali ya Nyamira tasimama. Kinko reporter Ndizi TV kwa county ya Nyamira Retariane Job Maangi. Na gotigana no roboti ruika ase roboti ronde kiama kia Kenya National Congress KNC inse yaye umrewe kiama kimansoni yongo biko kolige kero kyobo governor niho kagendete koba ngusa abantu anekurwase kiama kia UDA omuli kitondemo Steven na atwarigene roboti rwase nchira yobo ikirano. Asomo yagore tama babwatani ba siasa koruchi wodi chiariana bumurenda bugiakumu na bumariba nego Manson Oyongo abarigania ubaka beire gati ababwatani ba UDA ime bunge ya Bonchari kubwatsie kiama kora gia Kenya National Congress KNC. Konyora otosirete abanchari konyora tokataki konyora otore party kurukuna UDA pero atu achobisia oga go defect officially abanchari mwangire UDA
Mwanjire to diva kitiko chia scan sie. Kwanjire. Mwanjire to unga yongo mukoboko. Kwanjire. Abantu korusune kamora. Etown ndi mukonyora amaji running water. Tali amaji kwirende yesimu. Running water. I will improve the town. Probeke chitaya. Naroch a program ya maji mbwate pake mechinka 1 kilometer tap to water. 1 kilometer tap to water. Chibesa njiro. Manson Oyongo ni gairari bagari ya bene gwe akire koko aseganga yoko bomugabano kabere ime county ya Kisii bose bochorya bonene boroberi omwaka oyo. Abasu bakoli na mubaligereri. Abandi nabana basinini. Nabandi nabagaka. Nanye no kurara takurara bisi. Akurara bisi. Sajina naona matuka usinyukobara. Kama itimadi na Tuesday ndiri. Nigo bona bwatania bwabayia ba KNC bate abagochiko murigeri Manson Oyonga chikura ime abonchari kwene kyo ikere ire kerogo kyobo governor. Bono twa defected darumo gasoigoro uchia se kiama kya KNC na boigo mnatore igabono ni igo tutagete tugwadisi omugabana ogochiko kabere Manson Oyonga nyamweya ntwara mari bantu akaba barito ira banda soro sana ime esirikali nasimio no mugabano itoto tagete bono iga oyo mugabano kabere ogochiko ba Kisii county ira ojikoroku Manson Oyonga nyamweya mwachikori. Bono ni gensegenrete kuraga gochia senga kieria bana siasa bange bakonganya korwe kiameke mu gochia sekende asega ngayo koligie birogo ao. Ginko report regeta seni kia Ndizi TV korwa sama gachama niye kiama gia KNC eli etaliane Ndemo Steven. Na gotigana no orobo chirwikase orobo tironde homotenene wensemo ya Rift Valley Mohamed Mahali Muhamdi niko bona tebira guchikone kyango chero koro mochando bwechisegi oyogendre to sobera ko ene kiwa sensemo ya Rift Valley niko chinga kiechanya reka gote abuna guchikobwatira na amo nabarindi bensemeyo konya kota chi county chirensemeyo amo na ko ene kyobo tutukanu bereboko ene kiwa ngonyarare gakobokora bunenchiremo yokonyara gutinyo molembe asensi yuhaini gago sa senseme yuhayuni gago cha amatuka make mega yokwirari bagari ya George Natembea buno muri regional commissioner asensemo ya Rift Valley. Ni ndoto nimeiongojea. Eneo hili ya Rift Valley tunajua kuna dynamics, challenges kadhaa. Lakini nataka niseme ya kuwa kwa maombi nina imani na ushirikiano na washikadau mbalimbali tutaleta ile mabadiliko watu wanatarajia kuletwa katika hii sehemu ya Rift Valley. Nikiwa county commissioner niliwahi kuleta viongozi na ndio amani ya Mount Elgon ilianzia. Tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadau mbalimbali. Hayo tatizo ambaye yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Nikiangalia zile county 14 labda ni kama 3 ama 4 ndio kwa sasa ziko na tatizo. Sehemu kama Baringo, Marakwet, West Pokot, hiyo inaitwa Kerio Valley. Na katika hii kikao tumekubaliana na county commissioners wa hizo sehemu 3 waanzishe mikutano ya pamoja haraka iwezekanavyo, kwa sababu haitawezekana kila siku sisi kusema kuna mauaji ya watu. Na habo igo ni go chinga kichenya rekurwa ege kurega tindi go chia sabana siasa kwane kibuna ikarwa kora siasa chia bone chinga kichiga turu chia sobo choryo bonene bane kibuna kora bare siasa chia bwa senchira yo molembe igate bire buna bana siasa bara chiko turuba nyo molembe bachiko mukorege tambo kerege tindi kolengana ne lichiko. Tunaelekea uchaguzi
wa mwezi wa 8 mwaka huu, msimamo wangu na ya serikali na wenzangu hapa ni kuhakikisha ya kuwa hii sehemu ya nchi yetu haitashuhudia machafuko ya watu kuuawa hapa na pale. Haitawezekana, na tunataka kusema ya kuwa mwenye atatoa matamshi ya kuchochea Wakenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi, lakini pia wajua ya kuwa tuko macho kama serikali, na tutakuwa na hawa kila sehemu ambayo watakuwa wanafanya hiyo siasa yao. Tufanye siasa, tuombe kura, lakini tuhakikishie Wakenya ya kuwa wewe uko na haki kisheria kuishi mahali uko. Ikiwa utenda kinyume na hayo, basi tutakabiliana vilivyo. Na boigo omunchereria omonene Jimmy Wanjigi huyo nyalitaka kubekwa byara buli tukoregoro ime yansemo ya Nairobi na korara sekesani kia nyimbo gya Kamukunji nigo anyara goikiwa ase kigambero kya milimani ime yo mucho Nairobi iri tuko lya lero. Wanjigi nigo yagotebekana buna ere amo no murugyo ya amo na bantu bane batano noyomo nigo ebwatananti asoko nya akegenge kemo esekenge kemo kyobolemo ekikyabere ke kumubwaterania ase buna niga kurumete chibesa echichobole mwiche na koira ekegingekyo niganyaro kikwase kegambero kolendo muna chebi na niganyara goikera na tabwati mochendeli yonsi abwasanyara kwigulirwa. Na ekina igoro yoroboti rwa BBI ni okanyara goika ase bunge riasase kigambiro litukoria lero abo ase kenyara gosose litukoria berekero kenyara gukwanirwa abo wakili ni gonyara gukwanire ngane iyo nyiro buna ekine ekikwa ase kigambiro gya Supreme niko kenyara tekoli kwa ase kigambiro kyono yokabero omwatoni General Githu Mugai nekyombekere kyobo choli nechimbe IBC asoko tegerere kine kyo ni gobo na wakili wanyara gukwana igoro yansemo yabo. My lords and my lady, the Court of Appeal dealt with this issue in very elaborate terms. If you look at the decision of Justice Musinga, President of the Court of Appeal, he picked the essential features as the identifying character of the basic constitution. Justice Okwengu located the pillars as the basic structure. Justice Nambuye said it is the constitution itself and what it contains. Let me simplify this thing. What you're being asked to do by answering this question in the negative is this: to constitute Kenya into a monarchy, or to constitute Kenya into an oligarchy. Goikasa nsemende ya siasa umurewe kiama gya ODM Raila Odinga niganyarira kumubuli umurewe kiama kya UDA oyibo igoro mokonyo umurewe nse Dr. William Ruto tabasa gosoibwoba asobo choli bogo chikokolekana omwako yo Raila nigatebere bunata bwatimbwa yo gochia goturwa ni musangire kanonde bwensi urobako gokolekana anena asobo choli bogo chikokolekana omwako yo nigo chinga kiecha kubuli abantu bonsi kone kibuna nkubwatira nabale asoko nyara kwa azimio la umoja koboko wosio bobo choli bogo kolekana omutinyo gatano na gatatu mwako yigabu ichiri bubere na merongevere nebere kaukwana hime yo moicho Nairobi ngaki yokoro ta sentunda ya kabere yaba kichukura kwilikia era ni gatebere igare tayari kubwatira na abantu bonsi kone kibunense ya Kenya ngo ikira niwere asensemo ya magendero. Wengine wanapiga kelele ati wanazuiliwa kufanya mikutano, atijui ODM inapanga fujo, kurusha mawe. Hakuna. Sitaki kuona watu wetu pale popote. Mimi najua watu wetu wajafanya wakirusha mawe kwa mtu yote.
Munchumuligereria nyoransia yagontoke nyora gwetera Ndizi TV wansu womugusi nyoro wana sensemo ye chigosori kemino kiafcon nigokira chikogendera chinse nyechi abono botuko abo ase timu ya Guinea Bissau era chikogosori amone timu ya Nigeria sobo tuko bwalero boiga sobo tuko bwalere kemino no kende kirobere gochikokolekana chikoraga chinse nyen ngati ye timu ya Egypt amo ne timu ya Sudan awara chikogosori semargo ya boniga ase kemino na ikike okolekana asense ya Cameroon AFCON ase obotuko bwalero kwikirabu munchumuligereri bono nongo ikomweli wa mangana maya ase nchira yoboikiranu Chinsa Isato chiabono botuko wali wansa bwaterana semesa ya mangana maya nkobakirambye mono nayo muligereria asoko chora ko yatengera kurwa Ndizi TV obwansu bo mugusibu na botambeli tukolyankyo maiga yokobokana nyasaye no chikomera na Brighton Makoli amo na Sara Nyarangi ntita baraza asomo rubeli bwensa kimunyare komanyambange ndago tengera Ndizi TV tubwatu wetera nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News na bwega nsemo ya YouTube na bwako tonyora buna Ndizi TV News nyora nsemo ya website ya ito nigere www.ndizitv.or.ke ilinyare gosanga amo na into buna botambe hamaiga yemesa ya mangana maya akobekera amenyukuru Chinsa mochia kerenyo egotoka imeya North Mogrango county ya Nyamira genda gotengera Ndizi TV mwali mangana maya senchera yoboy kirano iliterane nkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi